there is the state government has formulated the policy, namely the policy for the regularization, the mining dump on the government and private lands and related issues. आम्ही हाजी न्यू पॉलिसी असा, the policy for the regulating the mining dumps on the government and private lands and related issues. हाजेर नवीन पॉलिसीज हाडल्या. ही गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाची नवीन पॉलिसी आयल्या. त्यानुसार आम्ही द ओर विच इज आउटसाइड द लीज एरिया जो आसा हो तेंच्यांनी परमीट केल्लो आसा. SEC कमिटीनूय बी तेन्ना जो आसा पळय न्ही तो एक्सपोर्ट करपाक दितले आमी. इट इज अप्रॉक्सिमेटली आता इट इज 20 मिलियन टन ओर म्हणजे 10 मिलियन टन टू 20 मिलियन टन हाज्या मदीं हो ओर आसा. एक्झॅक्टली फिगर म्हजे कडेन आतां ना. गव्हर्मेंटाक हेतूंतलो काही ओराची डायरेक्टली रॉयल्टी येतली. काही ओर जो आसा हो गव्हर्मेंट ऑक्शन करतलो. पूर्ण सगळो गव्हर्मेंटाकडे. ज्याणे तेन्ना लँड रेव्हेन्यू कोडाच्या अंतर्गत जो फायन भरूंक ना दॅट कम्स टू द गव्हर्मेंट. आम्ही हैंडल करते हैं. आज गोवा में 31 दिसंबर उसके रिलेटेड ढेर सारे फंक्शंस गोवा में ऑर्गेनाइज है. मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जो कोई पब्लिक फंक्शंस गोवा में ऑर्गेनाइज होगा वहां पे कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट तो चाहिए, अदरवाइज 100% वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट चाहिए. आज शाम तक कलेक्टर से ऑर्डर इशू हो जाएगा एंड इम्प्लीमेंटेशन थ्रू द आवर कलेक्टर ऑफिस, अदरवाइज थ्रू द होम डिपार्टमेंट.